بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Mga palanggungan sing kami Islam, alhamdulillah. Ya rinay sab kita niyo jaman na to ini. Amuin parsukuan sin guru na to mulia yari kato hawak to hiyaon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin gumanap sin pangadjian na to waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na manayong kita niyo marayaw in guru na to ini na kakilahan na sin kita niyo katantan laong ta muna in siya in president sin muassasatud Diya damikian laong ta siya in vice president sin muassasatu Nida'il Islam bihayaon waktu yari na sab siya di mail kato tanyo pangadyan insyaallah ta'ala na manjari din ako palukay itukbal ko in guru na to kalasan wayron na ruwain kan Sheikh Abdul Wahid Ikram falyatafaddal syadatuhu maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi kitabihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari kita harum ini sa kahaba long tabiya ini room amuin pagkabiyaksahan sin kita ni ukatan dimihilong ta maniw-tiw pangadjian amuin pusoon na to dahil hasahaya sin Quran iban sin sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, misan laong ta in kita niyo halawm kalipakahan sin taod sin hinang tayong mahina at pakaruman karihilan na to paisab in pagpanuntot na to ilmo in pagkawa na to sin hikasung sin pag-iman na to karihilan na to paisab waktu. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Doon ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in maba ko hibahagi kanyo amo na in tungod laong ta panghindua sinhang kataureng kato madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. In maudu atawakan topik na to harum ini lando ini mahalga kalakihan na to tuod labi luba hazaman na to bihaon amuin in kita niyo halawm alamarah kalakihan na to sumuok maddo pa nagpapanjari kato
Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kana ngiyanan ta in mawdu' at tawakan topik taharom ini sanjata simbar iman. Kalakihan kita bihaon aun sanjata. Ang painsanjata ini labi ini marayaw dahil sin sanjata sinapang amun kabiyaksahan sin kamatauran dahil kato. Sa insanjata ini amu ini insanjata mahukot simbar iman na kauna. Iban hisyusyu imatan na nga kubar iman tartan tumalaggo impangamdos ni hasanjata amu sabuton na to ini. Uno yan, amo na in pagtagon at dua. Pagdua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga jamaah muslimin, kiaulungan kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala. Barhajat inhambuk manusia, inhambuk ipon, madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Barhajat inhambuk ipon, madto pa nagpapanjari kanya. Amunin mahasut si mahatinggi Allah. Dengan sabab yan, inlawang sa rayaw-rayaw, iban sa suok-suok, makasuok inhambuk ipon, madto pa Allah. Amunin panghinduaan niya madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Matan niya yung pakaradyaan ini, landuin halga, sumagawa, in kamatauran deng ha mga manusia, wayroon nila na dihilan halga, in sila nalipaga na sila, reng ha amu in sanjata sa laggo-laggo, amu in kalakihan sin tiap-tiap din kato. Hisiyo kita niyo rin ha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amu in tiatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi. Sumagawa. In siya, lando da siya tuod barhajat hapagtagon pagdua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyadiin na yung kita niyo. Biyadiin na yung kita niyo. Ipon mahina. Bukon ka kita niyo labi. In manghindua kumusog patauron yung panghindua amadto fa Allah subhanahu wa ta'ala. In Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mga hadith niya. Aun sabda si Nabi alaihi salatu wassalam bilang bisyarah, bilang pagpakuyag, hahisyusyo imangkat sin liman niya madto pa Allah, mangayo dua. Unoy na si Nabi alaihi salatu wassalam, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. Bihanin janji sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hahisyusyo in umangkat sin lima niya, dua lima niya madto pa Allah. In sabda sin Nabi alaihi salatu wassalam, bunnal tuod intuhan niyo Allah subhanahu wa ta'ala, intuhan niyo tabaraka wa ta'ala, hayyun, buhi, di magkamatay, nagsisipat sin sipat buhi. In Allah ta'ala buhi, karim, hati niya mamurah, mulia, yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi, masipug haipon niya, hisyo yan in Allah. Bangin ipon niya on imangkat sinduali man niya madto pa Allah ta'ala na ngayo, masipug in Allah ta'ala,
amuin hibalik in 25 madto kaniya haway roon loon. Bima namun di irihil kaniya yung pangayoon niya. Sifra. Long sin mga sila maingat maglukay ma na sin sifra fariga. Hati niya mun imtin 5. Bangin Allah. Jimanji haipun tartantuin yan janji wairun tud baluhan. Bihan in lingkat simpang hindua sin hambuk ipon pa Allah. Masipog in Allah Ta'ala bang in hambuk ipon niya nangayo kaniya hauno-uno piya ngayo. Bang di hirihil kaniya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabarhajat kita niyo. Bang aong kau kalagihan na kabuhi mo karikaw. Kuain lawang sin Allah Ta'ala pangayo kau kaniya. Aun pa hadith si Nabi alaihi salatu wassalam. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yad'u bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim. Harwaing hadith wayroon ding mga muslim nang hindua sinpang hindua wayroon doon haon nakalamod dusa iwan pamugtui simpag kasilasa kito isabing syarat hati ni Romuakov Allah Ta'ala bukun isabing ni panghindua mo amun aun doon haon lamod makahinang kau dusa at tawakan mamugtui ikaw simpag kasilasa sa abang impang hindua mo yaon tartan tumarayaw in akisin Nabi alaihi salatu wassalam illa a'tahu Allahu biha ihda thalas sahingga buat malengkan sahingga in Allah Ta'ala dihilan in taon ng hindua ayan hambuok deng mga tu pakarajaan ini tu parakala at inengkatan doa mo yung counted bangkaw ng hindua away roon daron haon lamod amo indusa at tawakan pamugto isin pagkasilasa sinsilatur rahim dihilan kaw sin Allah Ta'ala hambok ding mga tu ding mga biyayta sin Nabi imma an tuajjila lahu da'watu doon na kalong sin Nabi alaihi salatu wassalam doon na kahasabda sin Nabi alaihi salatu wassalam amuin pauson kanya taymaon in piyang hinduaan niya fa Allah tinarimo ako ya Allah ibutang tanay ya Allah dihili ako alta sa mata-mata kakitaan mo yato doon na kain panghindua mo yan dihil kay mo piaus kay mo sin Allah Ta'ala magtuoy kita mo dihil kay mo na inlingkat na ini nagjato ha Rasulullah nagjato ha kasahabatan nagjato ha mga bariman sa ingkatan yan magbalik kita pa adab sin dua insyaallah kumada kita dengan mga manutyo adab in maksud diha ini kalagyan hadya himutang na to palawom sin jantong na to in laggo sin kalabian sin pakaradyaan panghindua di na to puhaon sababin ini sanjata na to sanjata sin bariman in Allah Ta'ala damikyan halom sing Quran amay-amay ding ha mga parman amo indaran na to pagkarungukan pagbasahon ka to si mga ulama na to sampay paglilayon niya ud'uni astajib lakum ud'uni astajib lakum daaked to hangkan na lang sing kaibanan mufassirin in panghindua at tawakan in pagdua laong na wajib na hambukid to pamaham sing kaibanan mufassirin magtatafsir sin ayat laong na in pagdua wajib sabab laong na in ayat ini amar daak ud'uni dua ka mo panghindua ka mo marika ko Allah nagdaak
ubos laong na wayroon dalil di matong amuin pindahon siya ring ha amuin daa. Ini magbalik kita pa mas'ala usul al-fiqh. Hangkan nalong sing qaida usuliyah, al-amru yaqtadil wujub. Yan direct. In asal-asal, in katanda akabakan mo halam sing Quran, iban sin hadith, bang wayroon da namin dahi kanya inya manunjuki pawajib. Yan kan nalong sing mga ulama, in dua alaw na, in asal-asal niya wajib. Hati niya wajib, sabab sin dalil ini, ud'uni, panghindua akamu marikaku. Allah in nagdaak, manghindua ang mga yu madtukan niya. Pagka siya nagdaak, jawaban niya magtuoy. Astajib lakum, mustajabun ko kanyo ingkatan panghinduan niyo. Allahu Akbar. Biasin sa kaula-ula, aun tao tagakaos, hambok bilyonaryo, tagakaos, imian ha mga tao barhajat, laong nakuko kamo marisin lawang ko ingkatan, hirihi pa ngayon niyo, hirihil ko kanyo. Inyaturi hadun niya. Nabiyadinin Allah. Allah ay nag-offer biyang kato. Ud'uni, panghindua kamo, pangayo kamo marikako, tay maon ko kanyo. Ang pasiyog patansin Allah, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nang panagdihilin Allah Ta'ala warning, ha mga tao magtatakabbur amon di manghindua amadto pa Allah. Di na hindi ka manghindua pa Allah, inya to mabilang ito takabbur. Ang kaning kabaan sin Allah Ta'ala, daran kita nagpapatikupo madto kaniya. Sabab kabaan nito sin Allah Ta'ala. Kasuwan sin Allah Ta'ala, ipon niya daran si masangga madto kaniya, ya Allah, dihili ako ya Allah. Haruing ayat, parman sin Allah, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Panghindua kamu, pangayo kamu patuhan niyo. Daak dayan to yun. Dengan Allah Ta'ala. Tadarru'. Inhatian sing tadarru' diha ini. Law sim mga ulama, in pagtahon tadarru' subay marain dua pakaradyaan ini. Inya to kanganan tadarru'. Bang mamanahan, long ta literally, in pagtahon tadarru'. Bang kita long ta hawa sa sinog, Allahu alam. Aw mga kaguruan ta maingat maglilay. Magmana pa ba sa sinog. Imana sing tadarru'. Amuin magpatikupo. Hati niya panghindua ka mo pa Allahu Ta'ala tadarruan. Hati niya amon nagpapatikupo ka mo, nagpapababa. Dumuha ka mo, nagpapatikupo, nagpapababa pa Allah. Biya din ito. Laong si mga ulama, yung pagtakon tadarru subay marain dua. Amon kaingatan sin ipon, amon nangayo, inbaran niya, kulang kawos, mahina. Yadto. Bima nahibutang sin tao mangayo, madto pa Allah, magyakin siya kinhawaran niya, insya yaunoy kaos. Ika-isa. Baitaan niya, imbaran niya, kaingatan niya, imbaran niya, insya yaunoy kaos, mahina. Inhi karwa, iban kaingatan niya, hakinhawaran niya, ingkatan gausyad tuha Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yadto yung pagtakon tadarru' bima nang sumangga ko pa Allah, nagyayakin ka, ini ka wayron to, gausbot malengkan Allah. Na ito yung kabaan sin Allah. Panghindua ko pa Allah, panghindua ka mo pa Allah, bihating kahantang. Aun yakin matan alam sin jantung
ingkatan tiang ngayon niya pa Allah kakausan sin Allah irhilkan niya. Bihad tumaraing kahantang si mga tao na kauna. Bihad tumaraing mga mu'jizat magdatong ha mga kanabihan. Bihad tumaray in mga partulungan magdatong ha mga awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk din ha mga kissa nasabot si mga sila magririwayat jimatuhan Nabi alaihi salatu wassalam. Jimatu ini hawak tu iyatak in Nabi alaihi salatu wassalam iban si mga sahabat sinta o Arab madto pahula Madina amun naawon na imbuno ghazwatul ahzab. Buno ahzab. Limutin Madina. Ang kahupan sin kissa. Sampai limpal sin Allah Ta'ala in kahalan sin mga sahabat miway mga sahabat di matungin atunyo ding hataas wa min asfala minkum iwan ding hababa wa kazzaqatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhununa. Miamut in jantung si mga sahabat mari pakunggungan inya tu kinaya habuka miwa in mga sahabat sabab nalibot sila di matung in hula Arab in kabila in tao Arab manggubat hanabi alayhi salatu wassalam iban si mga sahabat ang kabulan libot di Madina. Inahinang si mga sahabat nagkali. Amo natin pagtakon khandak nagkali. Asupaya rin makaliw in kura madto pa Madina. Hawak to nagkakali in mga sahabat wayroon makaon in mga sahabat in nabiya damikyan alayhi salatu wassalam. Doon man haon nagkakali aung kialanggalan ba turakula aung kialanggalan ba turakula si mga sahabat di nila mabagbag. Nag-report sila pa Nabi sallallahu alaihi wasallam sarta di matong naman to in Nabi alaihi salatu wassalam ang pakiyawa niya in kapa at tawa ka namun piko sampai mahaba in kisah pag-angkat bihan sin Nabi alaihi salatu wassalam sin pagbabagbag sin batu mi'wal timakbir in Nabi Allahu Akbar ra'aytu qusura Kisra sampai mahaba in kisah law sin Jabir kita kulaw na nalais law na imbadyo sin Rasulullah pagkita kulaw na nalais na law na imbadyo sin Rasulullah kita kulaw na biyabagutan law na intiyan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sin bato biyabagutan intiyan sin Rasulullah sin bato mayta sabab sin wayroon nakakaunin Rasulullah hiyap di in Rasulullah hiyap di in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laong sin Jabir nag-us-us ako long na inuwi madto ako pabay. Jabir ang sahabat si Nabi. Pagdatong ko long na madto pabay, riya ako nagbisara in asawa ko. Aung kakawlong na makaundon haon in Rasulullah long na wallahi long nakita ko long na riya ako magkatahan hakita ko long na ha Rasulullah biyabagutan long na imbato niya inbato biyabagutan long na intiyan niya long na simbato sabab long na sinhapdi long sing asawa sin Jabir long na wayron long na makaunta amor long na tiyo tirigo ini manjari ko addonon hinangon ko tinapay kalulong na makakaunan ini ha Rasulullah. Iwan nga tulong na amon kambing tad tulong na manahot pa. Long sin Jabir, addo na long ning tirigo na kapinyan. Ipakaunta Rasulullah. Madtua kulong na sumbayon kulong ning kambing. Miyad tin Jabir nagsumbay sing kambing. Yadto nin asawa nag-addon. Duman haon sampay naluto ning pagkaon. Tiyo-tiyo din na adjal. Ganta ha Rasul sallallahu alaihi wasallam hadjain pagkaon.
ni maog nin Jabir ding habay sin asawa man to pa Rasulullah. Karena tawakon sin Rasulullah, tawakon sin Jabir in Rasulullah kumaon sin pagkaon amon nyaon tiya kama sin asawa niya. So man no maog in Jabir long sin asawa. Long na ya Jabir. Imot long na ay mo ako long napabiyasan dito Rasulullah. In maksud ayaw siya magpaakad bari mataod. Sabab yung pagkauntiyo-tiyo da. Ayaw siya long na magpaakad mari. In sahabat katanway na nakaw niya hapdi. Hiyad to nin Jabir, hiya kasakasan niya nin Rasulullah. Long na bang makita ya Rasulullah. Akad kau kako. Hiyad to yung asawa ko nakaluto. Pagkaunsa tiyo-tiyo na pagpaakad na kau. Dahil mga ruwa pa to. Among ganda, jukop-jukop ni Jabir. Long sin Rasulullah kadto ka balik pabay. Butangan niyo yung pagkaon, ayaw niyo ukawa. Ayaw niyo hibala, sa hingga ako makaratong. Imus-us ni Jabir, di makan pabay. Karena in Rasulullah madto na. Pagtaykod sin Jabir, ihulakan na sin Rasulullah yung mga sahabat. Long na ya ahlawadi. Ang mga tao niya kataan, yun nagkakali, hapdi-hapdihan. Si Jabir long na ito nagtawag magpakaong kato. Allahu Akbar. Pila dyan sahabat tiyawag. Long na ya long sin Rasulullah, si Jabir long na ito magpakaong kato. Limongtud na matim sahabat sa pagkaon. Imulin na hao si Jabir. Pagdatong pabay, sin asawa. Long sin asawa na long na. Way mura ko lang nasipog dito Rasulullah. Wallahi long na tiyawag na sin Rasulullah yung katan sahabat ngayon nagkakali pakarion. Long sin asawa ya Jabir bukun kakabiyabay taan takaw yung pagkauntiyo-tiyo da. Nalong na ay mo na hiwalaro matungin Rasulullah. In syahid ini. Di matungin Rasulullah. Yaon na magliliid yung mga sahabat bihan sa pagkaon. Long sin Rasulullah halika mo, kataan ka mo makakaunda. Takad ka mo hangpu sumod. Kiyawa na sin Rasulullah yung pagkaon tiyo-tiyo. In mag-aaddo na mo mag-aadjal tinapay dito asawa Jabir. Kaya na sin Rasulullah yung kambing siya na nagluwag. Law na hangpu. Sumod hangpu tao. Duhalan sin kambing, iwan sin tinapay, liuluto sin asawa Jabir. Wawallahi, long sin Jabir. Ingkatan long na nagkakali dito hapang pangyed to nakakadto. Hangpu, pasuron, sampay long na asawa ko nakapangabot pa, nagpatabang mag-adjal maghinang tinapay. Sampay ako long na nakatabang, nagluwag sin amon kambing, harap madto pabubutangan pakaunon hangpu. Ingkatan nito rin matunglaw na madto tiyawag sin Rasulullah nakakaong katan men kaninta in pagkaon tiyo-tiyo da. Tiyay maindua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanaaswin Jabir, long na mga pila long nin tao napakaon. Long sin Jabir estimate kuha ngibo. Allahu Akbar. Pagkaon tiyo-tiyo. Sabab sin diwahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inya tu mu'jizat. Inya tu maba kwa jahi ithbat kanyo hibaita kanyo indua bangkaw nang hindua iwan yakin mo aun Tuhan mo Allah mananay maikay mo Tuhan tumtuma. Sa ing kalagyan ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Dua akaw patuhan mo tadarru'a. Ima na sin tadarru suway mo marain dua pakaradyaan kaingatan mo imbaran mo inikaw mahina barhajat kau patuhan ibang kaingatan mo katan kudrat yaw na Allah bihating kahantang murumo ako pa Allah inhi karwa khufya hipo. Long si mga ulama may ta'yad to khufya sabab long na in khufya in dua hipok doon haon labi in ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dua Allah yung nagdaak ka to. Haruga yung ayat. Haruga yung ayat. In Allah subhanahu wa ta'ala damit yan nang daak day sab ka to. Hatungod simpang hindua Lawagong ko na yung ayat.
Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idha da'ani. Idha sa'alaka ibadi anni, o Muhammad, imakna sin ayat, bangkaw na asubo sin ipon ko tungod marika ko. Idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bunal to din ako, masuok man to kanila. Nariha ayat ini on secret lang si mga ulama. In kamatauran ayat, bang maasubuin Nabi alayhi salatu wassalam, aun pahipalaways na Allah Ta'ala, kul, aw faqul, baytay sila o Muhammad, biya na sin ayat sin Allah Ta'ala, hantang niya. Wa yas'alunaka anil khamri wal maisir. Naasubo ka o Muhammad, sin mga kasahabatan ko, sin tungod, sin khamar, alak, wal maisir, iman sin kakahinang apos. Kul, baytay sila o Muhammad, aun kul. Adapun hawak tumanin na binaasubo tungod sin panghindua at tungod sin Allah, wayroon na kul, bimana wayroon na to damuin unutay ni. Hadlang lang sin Tagalog, direct. Fa inni, bunal to din ako lang sin Allah, karib, masuok. Kita mo, bihan in lingkat sin panghindua. In kalagihan da kuman manghindua kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. In hadis kain amun siyabot na to, biasa na to. Talusun ko, supaya magkakadto kita, pasalin waktu tatiyo-tiyo. Aun mga maba ko hilamod. In Nabi alayhi salatu wassalam, magbalik kita pa hadis kain na. Laong na wayroon dahil ha mga Muslim ng hindua sindua, wayroon dun haon dusa. Iban wayroon dun haon pamugtoy sin pagkasilasa. Sa hingga in Allah Ta'ala, dihilan siya hambok ng mga to. Doon nakapauson kaniya in pagtayma. Hati niya, pauson kaniya piyang hinduan niya yun. Nirihil kaniya sin Allah. Doon nakahitaw kaniya sin Allah Ta'ala dito hadlaw akhirat. Ganaway kaulukian. Doon na ka inyantiyaw kay mo sin Allah Ta'ala hadlaw akhirat. Nabot ka may hukom kakitaan mo na. Doon na ka indua mo yan, ipamaling sin Allah Ta'ala, sin hinang kangian, atawakan bala dumatong maun kay mo, atawakan pakauman, sabab sin dua amo yan, lom wayron nit na tayma sa aun mga bala, atawakan hinang kangian, sabab sin dua amo yon pialing wayron piara tong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nainyad to, malago yad to, long ta makawasin kita niyo. Dihay ni uno ing kalagihan na to hinangon. Sumod kita long tapa adab. Aun mga adab, bang kumaba sin tay maindua amo insyaallah, aun mga kalagihan ta subay akaron. Muna. Bihaon pagkamukya ingatan ning kalabian sin pangindua. Aun tuhan Allah. Kalagihan da kuman kita nyo sumangga, mangayo man to kaniya. Sa biya diin kita mangayo, supaya maakad ta in adab. Supaya tay maong kato sin Allah Ta'ala. Muna, laong na as-sana'u ala Allah qabla ad-du'a. Ini adab. Tuhan man ko manghindua, ay ko dumayrik pa Allah Ta'ala. Sa laong na pudjihon muna in Allah Ta'ala, hari pa ko makapangayo kaniya. Sana, pudji. Biya sin imian kau, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dal Jalali wal Ikram, Ya Akramal Akramin. Ini pamudji mo ini pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Nalabi awla naman kau magmukaddima pa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Dipindi na kayo. Sa mahal ka diha ini, pujihon mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Sabuton mo in kalaguan niya.
Bisan ko magtausog na. Ato akan magtagalog. Ya Allah, ya Tuhan ko. Ha? Lihad to. Bayang ulungon ka, bayang kasihon ka, ya Allah. Ikaw rain Tuhan sangat makakaos. Mahakawasa. Bihayan. Katan sin sifat sin Allah Ta'ala amun sifat mataas sifat niya sa buton mo. Ikaw in sangat makakaos. Ikaw ra in Tuhan amun panginduan na mo ayron tuod Tuhan do ka ingbat malingkan ikaw. Na. Pujihon mo yatin Allah. Bang mo yato na puji na ampa ko mga ya Allah ampunin pardosahan ko. Ya Allah pakusukain iman ko. Taupiki ako. Ya Allah, dili ako rizki halal. Bihad to. Bihad to adab. Hati niya, pujihon mo na Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan naman ko mga rumungog, mga dua, sin mga hamak ka. Malukay yan. Malukay pa yan ang pa sila mangayo, sin pangayo nila. Sana yan katan. Allahumma lakal hamdu kullu, walakas syukru kullu. Kuan ito katan. Inya ito, sana pamujjad to Allahumma lakal hamdu kullu. Ya Allah, kay mo ring katan pupudjihan. Iban kay mo ring katan pagsukur. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Inyad to katan damikyan pamujji. Allahumma lakal hamdu hatta tarda. Ya Allah, kay mo ring katan pupudjihan sehingga magrida kau. Kita mo, Allahumma lakal hamdu hatta tarda. Walakas syukru. Pujihon mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Nagbati ka rong, lisag to sindong, lisag dua sindong, timahadjud kau, nag-ail kau, biyati mo yung budi-budi mo longrang, magtahadjud kita, magsambayang kita. Miyadto ka pa, pag-ailan mo, nag-ail kau, ang pakaw himiklat sinsudjara mo, di mo akaw si mambayang karo rakaat at tawakan 4 rakaat at tawakan 6 rakaat pag ubos yan to rin mo akaw hipok ubos hadir yung pangatayan mo amun tadarru' in ikaw nagpatikupo kaw ron halo pansin Allah ubos in dua amo yaon ka ikhlas mo pa Allah ubos na ngayon kaw kaniya piuji mo ingan sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah, ya Rahman, ya Karim ang pakaw na ngayon kaniya 102% inyad to tayma siya to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a wal ibadah. Di matong hadis ni Nabi alaihi salatu wassalam. In du'a in iyan ibadat. Ang pabiyasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ayat ud'uni astajib lakum. Pangayo kamo kako, mustajabon ko kanino. In mga tao na kaunayad to, makaajayib. In kabuhi nila yad to dua. Bang sila mami, uno-uno, sumabahayang na sila rarakat, mag-istikhara sila. In mag-istikhara ka dua. Allahumma inni astakhiruka wa astaqdiruka bi kudratik. Bihad to. Ang pamunganan in hajat mo. In kunta ta'lam anna hadal amr. Tinaya Allah bang in ikaw hapanghati mo hakiingatan mo in pakaradyaan ni amun may maksud kay butang tana nganan tanalong tao. In sa sakatan inibihon ko. Hikarayaw ka ako, paluhaya ka ako ya Allah. Kalagyan tado. Dua pujihon mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang bihad to, maagad mo to, insyaAllah, tayo maun kayo mo sin Allah ta'ala. Inhi karwa, at tadarru' wal khushu' wal rahbah. Na ini nasabot ang tadarru'. Tinihamoy magpatiko po kautud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun khushu', aun kabuka, damag mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi kato al-ilhah bid-du'a. Imana sin ilha hati niya
Sige kaw yon manghindua pa Allah subhanahu wa ta'ala. O mga tao, laong na nang hindua na ako. Mayroon na laong nakita ko. Tuwan tiya manasad to kayo. Sa sige kaw. Pataura. Ya Allah, tangisan, sampai tangisan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab in Nabi, in Allah ta'ala masipog, hibalik in lima mo, mayroon loon. Sebab hadjay, tayo maon kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. O nambok tao, kaya riwayat, simanga sila magkikisa. Napaagad siya, sinhambok tao, pahambok kaw man, natin niya, hambok labayan, long naagad na kaw, long narika ko, suong basyad tuwi, long tumulak, pahambok hula, aw naka, paagad ka niya, long na, di na kaw labay, agad na kaw kako, aw labayan talong na, hati niya, mas marayaw indaan, namiyagad na yung tao ini. Nasa kaling kaya labayan niya, pagkita niya, along pang nabihan. Narigto man, in kaya agaran niya to iyaon, pang makita pairit. Pagkita niya bihan, yadto na yung mga amuin, utok, atawa ka na mumbukog taunakan at habibi simbod. Mataod na piya patay sin tao ini. Nang panag-declare ka niya. Laong na ikaw patayon takaw. Kaon kin kura mo, kaon kin katanluan mo ini, bihaon patayon takaw. Laong sin tao ini, wayron na hinang kuwang bukod na ngayo ako kanya. Laong na magrida na ako patayon mo sa pasambahaya nga ako laong narwarakaat. Pasambahaya nga ako laong narwarakaat. Laong sin tao song mamatay kanya ini, laong nakatoy, sambahayang kaw. Si mambahayang na yung tao ini, amun song kapairitan ini. Pagsambayang na ro ang karakat, pag-ubos na biya sa empatiha, long na wallahi, wayroon long na ayat dumatong palawang ko katumtuman ko at malingkan amurin ayat. Amay yujibul mudtarra idha da'a. Amay yujibul mudtarra idha da'a. Palyastajibu, unutin ayat. Amay yujibul mudtarra idha da'a. Sampay pa kayo na po sa ayat. Ima na sin ayat, amay yujibul mudtarra idha da'a. Isyupa, bang makita. In mananayma, hatao barhajat, bang hawak to, mangayo ka niya manghindua. Ba't mali? Boyroon duway, mangbukon Allah. At tinibesin sa kaulo, nagpatikupo siya in tao yadto pa Allah Ta'ala. Wayroon labi, amun pangayuan, sintao barhajat, mangbukon Allah. Tima na sinayat. Amurating karantuman niya. Amay yujibul mudtarra idha da'a. Na pag-ubos niya rihan si malam, pagkita niya, inta uyad to amun song mamuhinga kaniya, kaya uturan na o. Bilang sing tao ini. Kiyublaan na siya, may ta kaya uturan o. Nalaong sin tao ini, paglingi ko lang na pagkita, kuyaon ning tao. Laong na isiyo kao. Laong na ako nalaw sa ako lang na malaikat piyara maris na Allah Ta'ala. Bang hawak timba inambok ipon barhajat, dumatong partulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud, mga mawakif, amun mga jimajato, mga manusia, tiyay maimparduahan nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinin ka to ilha, patauron mo. Sige ko manghindua pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-du'a fi kulli al-ahwal, hakatan kahalan mo, manghindua ka. Bukon hata jawak din ikaw kaya sigpitan, ang pakaw makatungtong patuhan mo. Ha? Siya mga tao, ang mayroon na among ka pikilan duwaing, hibalik na patuhan. Dito rin man dyan. Sibu da kaw halawm ka hamong hayaan, sibu da kaw halawm kasigpitan, halawm kalasigan, halawm pagdaya, halawm kataan, uno-uno kahalan mo, sige kaw manghindua pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalima, istiqbalul qiblah, warapu al-ayadi. Humarap ko pa kiblat.
Tawag ini bukun syarat sa adab. Ini adab. Umarap ko pakiblat sarta hisang gamin dua mo. Hisang gamin dua lima mo. In pagsangga sin dua adab harwaa. Sa tumtuman niyo aun mga dua wayroon siyara in magsangga kaurunaon. May tayad to sabab in Nabi alaihi salatu wassalam ay nagsangga. Biya sinataas mimbar. In imam siya magkhutba, ubos niya magkhutba dumuha siya. Bukon sunnat in dumuhain sa hisang gamin lima mo. Amun dumuha kalong mo Allahumma magpir lana waliwalidina. Inian bukun yan sunnat. Bukun yan adab sabab in Nabi way nagsangga. Jiyarihad jalong si mga ulama hisang gamo in lima mo. Jiyari si mga ulama hisang gamo in lima mo. Hawak to kaw nagut ba iban sin jamaah bang kaw na ngayong ulan istisqa. Sabab in Nabi di matong hariwayat nagsangga siya taas mimbar hawak to siya na ngayong doa. Ulan, hawak to na ngayong ulan. Puas hadto ay. Na. In asal-asal sim paghindua ay panghindua ay pag-angkat sing limay niyan adab. Humarap ko pakibla. Ini kaunom manghindua akaw sin kangan-nganan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mabilang ini tawassul. At tawassul al-mashru'. Amun tawassul jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari sin syarat na to. Biya na singan sin Allah imang kau ya karim. Mangkaw mangayo pa Allah ta'ala kaampunan. Pion mingan sin Allah ta'ala. Amun manunjuki pa kaampunan. Hibutang tana. Mangayo kau kaampunan imang kau ya ghaffar. Ya Allah ya ghaffar. Lihat. Unima na sinya ghaffar. Ay ya Tuhan amuin baing ampunun. Ya Tuhan amun baing ampunun. Ghaffar. Bangkaw mangayo kaniyalong ta pa Allah subhanahu wa ta'ala mga riziki hirwa amingan niya ya Razzaq. Iban singkatan uno-uno dua asmaul husna in Allah ta'ala mataud ngan bukun hatad ja kasiyam tagsiyam. Mataud ngan sin Allah ta'ala aw mangangan tiapok kato sin Allah ta'ala rita kaingatan. Bukun hat ingan sin Allah ta'ala yan amuren kasiyam tagsiyam asmaul husna. Mataud ka nganan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hipanghindoa mo yan. Nawihayan. Demikian ad-du'a bil amali salih. Ini demikian tawassul day sabi ni. Amun manghindua akaw sabuton mo hilamod mo in amal mo salih. In amal mo marayaw. Ini jari bilang ini tawassul. Amun imiyang kolong mo ya Allah hibutang tana biya na sinjimat to amun to tauyad to kaya tambulan sila sinlungag dito ha bud in tiap-tiap din kanila na ngayon na sila ro asin pa Allah Ta'ala sarta iban sin amal nila marayaw inhambok din kanila amun sabab sin pagbakdi ni harwa maas niya na kaya pagtawassul niya yad to nanginang niya yad to suluhan kana bangkaw isab mabaya tay maindua mo suway ra isabin iman pakusukon mo halaw sa pangatayan biyayan. Demikian in adab al-yaqinu bi ijabati du'a. Magyakin kaw in du'a mo ya untay mustajabun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way pagsyak, way pagkuto-kuto, way pagduwa-ruwa. Aun mga tao manghindua bang man makasangga. Amin. Bihad to. Manghindua ay saya nga dyan limas. Magkimot-kimot at dyan simod ben. Sa inlaw sinjan to mayroon yad to rito. Nabukong bihad to. Ang kaumawaya in pagkimot-kimot mo yad to agad ding halaw sinjan to. Aun yakin mo in Allah Ta'ala mustajabun kay min doa mo.
Damit yan din ang mga adab. Al-wudu qabla ad-du'a. Magwudu ka. Ha? Magwudu. Mag-ail. Long simmaranaw, mag-ablas. Ha, mag-ablas tano. Mag-ail ka ito, ha. Tinhalawang kasutsihan ka. Nalawiluwa na pag-ubos mo nag-ail, si mabayang karora ka at nakawa mo nin amalan hibilal. Radiyallahu an. Na. Damit yan din ang mga adab. Tikrarud du'a 3 marat. Balikan min du'a makatu. Mangkaw mangayo, Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lana. Balikan mo makatu. Nabang mo mga tao sukon, Ya Allah, mangayo ako kay mo kaampunan. Balikan mo ito. Adab ito. Sabab, lamud ito rin nga ilha. Sabi Nabi sallallahu alaihi wasallam din ang mga pagdua na bihad po. Ilha. Balikan ito makatu. Adab ito. Ini kahang po tagi sa rin ang mga adab. Al-i'tirafu bidh-dhanbi wat-taqsir. Suway ko mag-i'tiraf. Hati ni amuin tanggapon long sin Tagalog sing ginhawaran mo baitaan mo yung ginhawaran mo ini ikaw bardusa biya sin sa kaulaw lahi baita mo yan to pa Allah ta'ala ya Allah inaku bardusa ya Allah inaku lando inhina tabangi ako nabihad to al-i'tiraf bil-dhanb biasin sa kaulaw hibayta mo yan to pa Allah Ta'ala asal da kaya ingatan niya ra sabi biasin sa kaulaw mo hisurindir mo to dinggin hawaran mo matukan niya hisurindir mo to dinggin hawaran mo in ikaw bardosa maglaki kaw sin tabang sin Allah maglaki kaw sin kaampunan din Allah in ikaw mahina in ikaw kulang kabos mayroong gahud mo lang sin basa sinog maglaki kaw sin partulungan din Allah subhanahu wa ta'ala nabihat to inhi ka ding mga adab husnul dhan billah amon maraw yung pag angan-angan paghuwat-huwat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala maraw yung pag angan-angan mo maraw pa Allah subhanahu wa ta'ala damik yan ding mga adab amuin lawagun mo, urulun mo, ingkatan waktu in dua arun haun mustajab. Kaon mga waktu, di matong hasyara, di matong hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam, in laung ta in waktu run haun, in dua arun haun mustajab. Deng ha mga waktu, nasabot si mga ulama, iban sin riwayat, sin hadith, Inda nuzulil ghaith. Kita mo. Amun hawak to tumurun in ulan. Tuan? Bang tumurun in ulan, ayaw mo lupasa. Us ko, dua ako pa Allah Ta'ala. Sabab in dua arunan tayo ma. Iniring ang mga waktu tayo ma in dua. Sanjata simbar iman. Arakala, sabab sinhambuok dua mo yan, mapinding kahalan si Muslim. Arakala sabab sinhambuk doa mo yang mapinding kahalam mo ding ha ito madto paputi hutang tanan doa na banghamulan Ramadan Lailatul Qadar harum Lailatul Qadar demikianin iyan tay main doa arunaun doa annas akba wafatil mayit. Dua asim mga tao po as mawapatin mayit. Dua aman to kaniya yan to mga na wapat bangintaw nang hindua kaniya to tayma. Yan to. Dua yawm Arafah. Dua ahad law Arafah. Nabihaon nga rin na kita simod pahangpo simbulan Dhul-Hijjah panagnaan. Naramik yan ini malagko ini mga kiaulungan sa Allah Ta'ala ang kalabyan si iadlawan na to bihaon. Wallahi law si mga ulama malaggo in
kalabbian sinhangpo panagnaan bihaon dahil sinhangpo sing kahinapusan sin bulan Ramadan. Inyat to adlaw. Arapon isab indum, mas mahal ka inhangpo sin nakapin sin Ramadan pasalit yung Laylatul Qadar. Sana wayroon na makasibo halaggo sin kalabbian sin iadlawan biya sin hangpo panagnaan sin Hijjah, bulan Hijjah, Dhul Hijjah bihawon. Sabab indalil nilalong si mga ulama, ma min yawmin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah napiyadto. Wayroon na lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iadlawan amunin amal salirun haun labi kanungnungan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pag-amal dunhaon min hadil asyar dahil hangpo sin panagnaan sin bulan Dhul Hijjah. Sampay na nga sabi mga sahabat wala jihadu ya Rasulullah. Laong sin mga sahabat minsan pa laong na jihad ya Rasulullah, laong na minsan pa jihad amurain taogi mo siya nagjihad diyan yung pangalta ni mansing ginawaran ni way na siya nakabalik hati na syahid siya. Demikian siya pahanin sin Allah Ta'ala dalam sin Quran. Wal fajri wa layalin ashr. Sapahan kuhangan sin Allah, law sin Allah sapahan kuhangan sin fajar. Iban sin hangpo panagnaan sin bulan Dhul Hijjah. Impagdaon hangpo di ini siyapan sin Allah, law sin magtatafsir amo na ini in hangpo panagnaan sin bulan Dhul Hijjah. Dangkan nariha ini in sunnah hinangon simbar iman di habulan bihaon na panagnaan sinangpo patauro ning pag-amal saleh, patauro ning pagjikir, patauro ning pagbasa Quran, patauro ning panghinduaa, patauro ning tahajjud, patauro ning pagsambahyang, katahan sin amal saleh. Sabab in amal diha ini lando ka kanungnungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanna aw pahadis di matong Nabi alaihi salatu wassalam deng mga paghinangon sin nabiri niya tod pagtinggalan magpuasa siya tuan bang sumod na inhangpo simbolan Dhul Hijjah. Nariha ini sunnat imam muasakaw. Tumagna deng adlaw ini hakahapon mangkaw nakapuasa adlaw yan sampay pahikasyam sin Arafah. Sunnat yan imam muasakaw siyam adlaw yan. Misam mo continue, jari yang kayo mo. Ito yung akis mga ulama. Labi luwa na tuod adlaw hikasyam amunin adlaw wukuf imano siya maghaji didto na sila harap at minog katan manimpos ang kaadlaw in mga way nagkapaghaji siyunat kanila magpuasa sila sabab impahala niya in akisin Nabi sallallahu alaihi wasallam umangan-angan akulong na hikaampun sinhang katahon na kauna iban sinhang kataon mapuas hati niya mo hang katahon puas mapuas yaon ampuno ni pardusahan sing ipon mang siya nagpuasa yari kita nyo bihon ayaw na to yaddulo pahon yaw ma'arafa damikyan hadlaw yaon hadlaw arafa mangkaw puasa pa us hadlaw arafa tayma pa indo amurunaon deng ha mga awqat al mustajaba amun waktu mustajabin do arunaon nabiyan bulan Ramadan ini ni ma'ruf ka to taniyo duaul musafir ha yung mga tao magtutulak-tulak subhanallah mataod to waktu magkalipa ka imano siya tuan man ko tumulak man ka musafir imana sin musafir kay mo ka ring hakaw man mo timulak medto ko pa Manila medto ko pa Basilan medto ko pa uno kaw man malayo ding hawla mo ikaw musafir hindua amo tayma ayaw muluk pasa dua ka ya Allah ya Rahman na intaw na mo asa narantay ni magkasabot hamanga sila maghaji hawak to ko magtilo sin jamarat nabihaon alhamdulillah malingkat ni paghajian bukod na hati ko si mazaman ni dapat tuan sa karya na kaunad turid to maghaji sila crowded pa to nabihaon to pangkat ng jamarat ubos one way nabihayan di na mag sungbol imano siya dito ha. Sabab nakaunad to panumtum ko
matod na magkamatay sab dito ato mag-crowd din tao. Bihaw di na. One way na bihan. Na pagtilo mo yadto, sinbato pito bato yadto ang ko dito pagadyan, sumangga ka sin lima mo, rumo ako, mustajab in doa mo. Sana in mga pulis di na kaukan paruahon. Pagtilo mo, pagsanggang mo naman, ulakan na kausin pulis. Ya Haj! Ya Haj! Siya Haj! No, kada haji ka to ko panaw. Di ka sa bangko timindog dun, makrowded din tao. Mas lahayad to sing kataan. Ulakan na ka. Na, bihayan. Nandiyan tunay nga mga long tawak to. Amuin mustajab in doa. Dahil nga mga hikaganap ko. Amuin jawfil laylil akhir. Amun hawak to nga dom. Amun bagi ito sindom yaon. Bagi ito sindom. Iniyan mustajab in doa. Damikian bainal adhani wal iqama. Antara sin azan iwan sin iqama. Ini matudtod kita ko mga masjid. Pag ubos mag-adhan, wiro magpanghindua. Mahang sa indua inmust indua arunaon time. Bang ubos na nagbang nga masjid, sambayang ko rakaat hanggang kakaw sin limang. Sabab haway ron pa nagkakamat indua arunan mustajab. Damikian sa'atun min yawmil jum'ah. Aun waktu hadlaw Jumaat inyan mustajab day sa bindua. Biutang hadlaw Jumaat bamo kaya panghinduaan in waktu yan mustajab. Long si mga kamatauran ulama in waktu long nariha ini wa arjahul aqwal fiha annaha akhiru sa'atin min sa'atil asr. Amun kahinapusan na sin waktu sin sambayang asar. Hati na kahinapusan na sin asar dito hato na hati niya mahapon niya. Sabihin. Inda syurbil zamzam. Hawak to ka minum zamzam. Dito ka pagkadjian. Damikian mustajab. Aung kaya tumtuman ko. Amun Ibn Hajar al-Asqalani. Tagda po sing kitab Fathul Bari. Siya ay nagsyarah sing kitab Fathul Bari. Kaya baita, hawak tuman Ibn Hajar al-Asqalani rito Makkah naghaji. So man siya minum sin tubig zamzam, di mo asya, laong na ya Allah, hinanga ako, laong na amuin kalabihan ko, laong na Imam Suyuti. Hail mo. Biyabihat induaan niya. Laong si mga ulama, tiyay mainduaan niya. Sabab di Imam Ibn Hajar al-Asqalani in kitab Sahih Bukhari siyahin niya at inasyarah niya yaun na yung kataan ilmu. Hanggang nalaong si mga kaibanan ulama sampay nakapamong sila laong na la hijrata ba'dal fath. Bunalin niya to hadith sa buko ni maksud nila mun hadith laong la hijrata ba'dal fath. Bang aun na kitab mo Fathul Bari, rin na kau kalagyan maghijra, pakain, mamarahin na lang ng kitab mo, yun ng ilmu katahan. Nabihatin na ng Ibn Hajar al-Asqalani. Hawak to man siya minum sin tuwig zamzam, di mo asya, mustajabun nito, mustajab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to sujud, damik yan. Si mo sujud ka, yan, pinakamasukin, ipon man to pa Allah, bang siya hawak to sujud. Indal istiqaw minan naum laylan. Waktu kau makabati doom, pagbati mo doa kau mustajab. Nakita mo imbanus mga waktu amun di na to kaingatan. Paggisong room yaon mangkaw na kasayo doa kau mustajab in doa runaon. Nabihayan. Dahil nga mga roa mustajab doaul muslim li akhi. Doa mo, doa si Muslim, patay manghud niya Muslim. Inyad to roa, in mga yadto, mga doa mustajab, iban waktu lang tamun mustajab in doa mo runaon. Nanyad to kataan, hati ni agaron mo in adab. Agaron mo in adab. Biya na sin, lang ta nasabot ko yadto, inshallah subhanahu wa ta'ala. Na ang mga longta amuin mga manusia mustajabun sin Allah subhanahu wa ta'ala in duaan nila. Biya na si mga tao na anyaya.
lima tao yan simayang pa bang simayang sindua lima nila bang sila na anya misan parit nila akarunin adab tay maon sila sa Allah subhanahu wa ta'ala hangkan nalando makapiligro in anya bang kaw nakaanya hatao in tao na anya mo yadto bang yadto nang hindua di yadto hipang di sin Allah subhanahu wa ta'ala hindua niya tay maon yadto sin Allah subhanahu wa ta'ala. So rito na sadya mga kiulungan sin Allah ta'ala mura-murahan pangmanaon na pot na to ala sa maniyo-tiyo hatungod long ta sin panghindua nyad tuwi na sin agita sanja tayad to sin bariman ad-du'a silahul mu'min hindua sanja tayad to sin bariman nakalakihan na to yadto kalakihan na to kumawa sanjata unin sanjata yan bukon sinapang bukon punglo labi ring hadto amo na inhisayang mo ilima mo pa Allah mangayo ko kanirwa inyad to insyaallah tayma dua mo yadto tayma unsin Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim wa sallallahu ala sayidina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanggungan hakam Islam yadto na in sa lingkat-lingkat pangadjian lang ta amuin lambatan niya pakukus sin bariman na katan waktu amuin di kau lang ta malugi doon hayan na tawadi kau runan kapasaran amuin yaon kay mo in pakukus ampay pakukus amin bukon siya long ta dahon mo mabugat nando siya makaan diara sabab in bubutangan niya yari long sin daghal sin kita na in kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato ipon niya in amoy in daghal ta di manjari mapuklid in parsugpatan harap man to kaniya kan nakita ini tukasun sin uno nakasusahan hasupaya in kita makabing kaniya uno pakaradyaan kasusahan na in mga sila amoy in makatumtum pa Allahu Ta'ala siwo daharam kasusahan iwan nakakuyagan amo natin makadawhat sin labi amoy in pakukus mahukot dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung mga tao bang sila aon ini kasannangan pagsukur pa Allah Ta'ala hintukbal nila bang sila halawang kasigpitan pagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala na inlawi makadawhat dunhan sing karayawan amo na yung mga tao magsukur bang aon kasannangan sarta magsabar pa uning pagsabaran si mga tao balabi-labihan amin magsabar sila sinalta iyon kanila di nila hipaggasto madto pa amin pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala ampay sabi mga tao amin yaon doon kanila in kasigpitan magsabar sila makakawa doonhan balabi-labihan dahil Allah Ta'ala in mga sila lang ta magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala in hipagsukur nila patuhan Rabbul Alamin amin di nila malukos sing ginhawaran nila himinang sin bukon amo pasal sin wayroon hikapadyato sin amin hinang bukon marayaw ito na amo yan lang ta in mga sarayaw-rayaw pangadjian sa Allah Ta'ala bukon siya mahunit lang ta ini hinangon sing kita lando siya malukay sabab makaan siya hinangon hilagtik sa jasindila amoy in ini pahuton in pangannal tindukanan sing kita ron halom sing jantong sing kita parsugpatan pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na in di manjari pukahon in pamagot sin kita harap patuhan Rabbul Alamin na murah-murahan mga katawtay manguran sa lingkat-lingkat pangadjian sing kita niyo murah-murahan nakahampit kita niyo katantan hawakto ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ayaran na to yadto paginawaran na to hinangon na to dito pakukus marayaw halaw man sing kabuhi na to insyaallah subhanahu wa ta'ala mauli rin dito hadto itukbal na mo in pagsukur mo na pa Allah subhanahu wa ta'ala yari lang kita ni waktu sa rayaw-rayaw waktu ini amuin nakapasampay kami sin kalam sin Allah Ta'ala maun kaniyo insyaallah subhanahu wa ta'ala
inyad to katantan hika lukis dahil nga mga karayawan kato tanyo katan sa Allah Ta'ala kahampitan sing kita niyo ramikyan amin hampit di na to lupasun insya Allah subhanahu wa ta'ala damikian pag sukor dahil sa mga katawtay manghuran amuin masi-masyari si musugpat sin pakaradyaan na to ini amuin di sila mabaya malugi long ta di makalamod sininang marayaw dahil nga amin paranan nito yari di marakan in programa na to ini amo na in programa sin ni Darul Islam Foundation dahil nga parsawaban sin amin tulong tawang si mga katawtay manghuran di mabaya mutas sin hinang marayaw insyaAllah subhanahu wa ta'ala baya-baya mga mag-upat taon na sa kita insyaAllah ta'ala pag-abot sin December yan pilarak man October na kita biyaon na dahil na kuman ito may nang dumakan niya sa kita pa ni matahon insyaAllah subhanahu wa ta'ala na magsukur pa Allah ta'ala mula mahuli maun kanyo katan mga katawtay manghuran dahil nga para sa banyo na nakahinang kami sa bamal alhamdulillah tukbal ko pa say kalo-kaloon pa yung kabayaan niya mga ini kahurmatan tukbal kato tanyong palatapan Bismillahirrahmanirrahim Wayro na sad to patuan mga malingkat na to di laong ta isang yan panambul na sa ating mga bisiramod to sana in darantara lang tamon pag bisarahon diha ini malag to din pagsarang sukol takatanti mo to kukato alhamdulillah amo inasabab laong tamon na mo na tawpik sin Allah Ta'ala kato taniw katan alhamdulillah ini karo amon tuko nila ini naman na sabab darahon tanakaw mangbukon pa sa simpanukusin sila katan ini narita sa ini makaya di katod kausan alhamdulillah bang in mga muslimin nagtutuko tiyukuhi nagtatawang tiyabangi matan niya wayron tod maunit na ini insyaallah bilang kansiya na to ini sin kita niyo katan hadarat sin Allah Ta'ala insyaallah namo paka nakatabang nakawin pagtaon nagyatosan nag-ibuhan tuwan amo dyan hambuk pilakyan bangyan karna sin Allah Ta'ala kaya tukbal mo roon hangan sin Allah Ta'ala na yan malakgo yan dito hadarat sin Allah nang karna ayaw kita niyo masumo tumuko kita niyo ha Islam sababin ini part at dyan sin laong ta hiwal sin Islam na in pagtuko mo yan hiwutang tanahan ni Darul Islam iniyan intiyo ko mo Islam na magkapunyahan dunyaon buko ni siyo tao ikaw ikaw yan ibaning kita niyo barhajat kita niyo amuin himinang karayawan pakinhawaran sin kita niyo nangkan na way nasaan nasa intikang sin mga katawtay manghuran na to amuin sampay paadlaw ini sabat murapa tuan mag-upat tahon ato akan maglilima tahon na sumod na kita insyaAllah munyan sila kato kaylo timutunan-tunan mayroon sila namutasi magduyag-duyag kita insyaAllah mangmanin amal na to katantay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala amin kami mayroon na katabang namusin namuray ni katabang namo mari buhion namo isabing programa ha ilmu bios kamo sin Allah Ta'ala la sa manityo magsukul kami ha mga katawtay manghuran di nakahalaw hula ta ibang sinakatan binaybayan amuin piangandol niyo in amanat ini mari kamo insyaallah si mampay ayan nyo nakita in katan tao umukab sin YouTube sin Facebook kakitaan nila in pamando si mga kakuruhan sin kita niyo so rito na sadya magsukol pakatan jazakumullahu khaira wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam